Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabrının 3'ü Cuma ertesi günü bu sizlerge bu hafta olup geçken vakalar hakkında tarif etemiz. Moskva 322 Ukrayna vatandaşı ve 68 şirketke karşı sanksiyalar körsetті kararını Rusya naziri Medvedev imzaladı. Sınırlavlar teygen şahıslarga Rusiyanın tışına sermiya çıkarmak yasak etildi. Rusya Federasyasının topraklarındaki hesapları, kıymetli kağıtları ve mal mülkü ise musara etilecek cetvelge körsetilgen şahıslar arasında müessese ve şirket rehberleri, bunun ile iş adamları, mahkemeciler ve mebüsler. Onların arasında prezidentinin uyken oğlusu Alexey Poroshenko, İçki İşler Nazirliğinin reisi Arsen Avakov, Silahlı Kuvvetler Baş Katibinin rehberi Viktor Muzhenko, Baş Prokuror Yuri Lutsenko, Yukarı Rada'nın spikeri Andrei Parubiy. Cetvelde yer algan şahıslar UA TV'ge bergen tefsirinde sanksiyalarının Rusya'nın tecavüzüne karşı mücadeledeki yarlıklarının tanınması olarak kabul etkenlerini bildirdiler. Я не маю ні бізнесу в Росії. Менің Русияда не сапларым бар, не мал мүлкім, не де ішім бар. Насыл етіп бұл маңа тесір етежеген аңламайым. Бұл Русияге қаршы көрсетілген ғарп ве Украин санкцияларының тақыледі. Sadece Украинаның Русияге қаршы mücadelesi семерлі олғананы таздықлай. Хотелось бы поздравить. Украина vatandaşlarının büyük bir grupasını tedbirlemek isteyim. Onların Rusya tecavüzünden devlet, milli menfaatlar, insan haklarını himayet etmeye gayretleri kendi tecavüzcü tarafından gerek olğanı gibi kıymetlendirildi. Ukrayna Milli Bankının başı Katerina Rashkova Rusiyanın sanksiyaları memleketteki mikro-iktisadi turgunluğuna asla tesir etmeyeceğini bildirdi. Sınırlavlar altında Rusya ile ameller yapmagan Ukrayna banklarından sadece bir danesi var. Ukrayna Tış İşler Nazirliği Rusiyadan Kırım Tatarlarının takip etilivini derhal toxtatmak talap etti bu haqda. Twitter sayfasında Tış İşler Nazirliğinin matbuat katibi Mariana Betsa yazdı. İdarede Dilever Gafarov'nın tevkifini Kırım Tatarlarga karşı diskriminatsiya deyip sanıldı. Dilever Gafarov oktyabrının 30'ında evinde geçirilgen tintuvdan son yakalanıldı. O silahlı birleşmede iştirak etkeninde şekleniyor. Rusiyanın nezareti altında olğan Akmejit Mahkemesi Gafarov'ni dekabrning 25'ine kadar tevkifte kaldırmak karar aldı. Mahkemeci davanın tafsiyatlarına ve Gafarov'nun kimligine terin dalmadı. Evvel kanun koruyucu organlarının ona karşı bir türlü ideallar yok edi. Ama mahkemeci bunu hesapka almadı ve resmi olarak mahkemeci tahkikatçı bergeni gibi sınırlama tedbirini sayladı, yani yakalamak. Alı bir karar Ukrayna siyasi mebüsü Oleg Sentsov ziyonatdaşları ve hukuk koruyucularga mektup yolladı, sağlığı hakkında kasevet etmemek rica etti ve yazdı. Tamçılık yapılmay temilleri da yaxşı değil ama artık evvel gibi yaramayda değil. Bu haqda Chelyabinsk'ten hukuk koruyucu Tatyana Şur bildirdi. 2015 senesi Ağustos ayında Rusya mahkemesi kanunsuz surette Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'ni terörcülükte sahte ve uydurma kabatlardan 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Mayıs'ın 14'ünde Oleg Sentsov bütün siyasi mebüslerini azat etmek talabının müddetsiz açılıkını ilan etti. 145 gün devam etken açılığını onu zorlap yaşatmağa istegenleri için toxtatmak mecbur oldu. Kiyev'de ülke içinde koçup ketmek mecbur olganlar forumu bu hafta geçti. Rusya tecavüzü sebebinden öz evlerini kaldırmak mecbur olganlar hukuk koruyucular ile birlikte hayati meselelerini müzakere etmek için toplaştılar. Esas sualler arasında sosyal ödevler ve pensiya sualleri. Dve dolaşu serbestliği. Saylavlar arifesinde ise saylav hakkı suali de koşuldu. Ülke içinde koçurulgen şahıslar Ukrayna prezidentini ve proporsional sınlav sistemasi boyunca parlament yarısını sanlay bileler. Yazık ki ama majoritar sistemasi boyunca ve onlarga en yakın olgan gerler kimiyetini saylap olamaylar.
Киевде Кырым саяси мобюслерінің балалары язған иншаларының жиынтығы нешер етілді. Менің бабам Қараман адлы буклет Кырымдатар халқының меджлесі ярдымы еле нешер етілді. Бұның еле буклет да инглиз тіліне тәржеме етілді ве нешерге азырланды. Кырым işгаленден сон бабалары ғайып олған яда Руси оқу құруйчылары тарафындан тұтылған балаларының икеелер жиынтығы 15 икееден ибарет. Сегодня мы понимаем, что более 100 детей. Бүгінде 100-ден зияде бала Кырымны запт еткен тәжеуіз мемлекетінің құрбанлары олды. Біздің мақсадымыз ялныз баларға қол тұтмақ дегілді, ама яшларына бақмадан бабаларының, халқының ве ватанның азатлығы оғырында көрешіп олғанларының да көстермек еді. Украина ве Америка Бірлешкен Devletlері арасындаки мунасибетлер яны ән юксек ишбірлік севесінде олды. Мемлекетлер арасында 2018 сенесі тиджарет донумы аман $2,5 миллиард олды. Айны заманда Бірлешкен Devletlеріне япылған ихрач 32% артты. Боқта баш назерінің бірінші мовені Степан Кубев Америка иш адамларының күрішу вақтында хабер етті. Америка Бірлешкен Devletlерінің сертификатлы тиджарет миссиясы Украинада ilk sefer миссия 12 Америка шеркетінден ибарет оларының арасында мудафа селянын нефтлі газлы санайы үшін алетлері ве чифтчілік секторы истисалжылары. Ми зробили на сьогодні аналіз. Бүгінде işлену яңарту ве ортақ истисал кыбысаларда яңы фырсатларның ве күчлі ятырымларының талилini яптық. Бойлы кыбы буюк шеркетлерінің көрішуі керчек ислатларының көстергічі, Украинадағы керчек деңешмерлерінің көстергічі. Миссияның зияреті бұ үзбет бір ишареттір. Бу Америка Украинада жері мунасибетлеріні күчлюде оғаныны көстіреве. Бұдан әле Украина доғыру юнелешті әрекет еткеніні көстіре. Украинлер үшін esas приоритетлерінен бірісі bu Avropa Бірлігі ве НАТО ile işbirlik. Putin efendiden en iyi korçalav bu күчлі iqtisat ve яңы kırışım leyhaları. Ama bunun ile da infraterkipnin esas sahalarında ve energetika koşma islatlarının keçirilevi kerek. Роман Сущенко, Игорь Лупченко адына сё сербестлігі мили мукефатының сайболда Кремль мобюсы Укринформух беранын намзетіне епісі жюри азалары қол тұтты. Киевді мукефат қызы Юлияға берілді мукефат чоқ елді ваманда Украина мили журналистлер бірлігінің рейсі Лупченконың доған күнінде берілі. Русияда Роман Сущенко жасуслықта сақтеве уйдырма қабатлардан 12 ел шидетлі апиш жазасына макюм етілді. Октябрьның Казанде саяси мобюс Москватағы қатев қивханесінден жеза чекеджек еріне этап етілді. Зараз він знаходиться на... Бүгінде о жеза ханеге этап етілі шының үшін не елесі, не адвокатлар бұлынған ераны білмейлер. Ама беле олғанынан мұтлақа бұақта ona айтып берерміз. Именім о бұ хаберге севенар, рухуда көтерелер ве күрешіні девам етмек ярдым етер. Мариупольның лиманында уч тонна қачақ маденлер тұту паланды эпасы бұ. Ишғал алтындаки Луганск велиятының Алчаевский маденчілік комбинатының мақсулаты. Малны Русия Бельчикаға нақыл әтеді, Геми Либерия байрағы еледі бұақта. Facebook сайфесінде Украина баш прокуроры Юрий Луценко хабер етті. Луценконың сөзлеріне көре алақалар, шақыслар жеза қанунна месінің терроржылыққа пара беру маддесі вастасынен мәсулиетке чекілежеклер. Үрметлі серджілер бұ дақиқаға бұ сонки хаберамасы дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыңыз күрішкенде.